Me did Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring one man come when you too much G8, too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. For any ashe for me, ma obibia akwaba strong edeba to my GH. And day so munia ba mercy count na me de ensem wajigon circulate ewo omaimu eba besomo na Ghana fue election we won say prophecy dodo na beto dia na chese prophecy no utie prophecy ni kwa hu say MPP amanyoko no ma fa abane wie na enu echini ni nemu another prophet and so they come schedule na betu ja utimi mu say na abato ne mu beye den ebi mu boy abo percentage achese abane be call akwakodu na ni nemu reverend osu bempa and so they come share betu wa na in come share no nia what can say MPP amanyoko no womo e na achese akonya no Ghana akonya no presidential akonya no womo befa na nini na na was for prophet Nigel Gates so wa kama NDC chese de this NDC so na ebefa abano na nini na mu na reverend osu bempa kana nsem so na wo kakasa twi de kire NDC amanyoko na ne kasa wo kan na ne say former president John Dramani Mahama dear akunya no spiritually no we lose the da I say sealed and settled say amanyoko MPP woman ebefa akunya na Mahama di akunya ne de adia adia obedi bi ene ana obedi bi wo china ana da chibi to come or to say spiritual no ne mre de etwemu na etie for ni nemu na election be hihye so nyame di akofie na 7 December 2020 polls ni to be eba so no ye nyina te Ghana ha hu se modern bo pa na amanyoko NDC no abom ho modern esan se wo hwe survey ye course a na akoye se wo mo de wo hwe percentages no emu be twen papa na parliament kra de ye ka wo mo nka wo bi na so hwe abeya akwa ebieye na result na ba out utimu se parliamentary no NDC amanyoko no ma fa be 137 seat utimu so maji dodo na every MPP amanyoko ni nsemu na ni nemu even though say is declare say presidential seat ni de MPP amanyoko na afa no utimu say parliament be dankasa enam dodo na parliamentary for afa no na eno na magana for kasa na omukasa ni na say we die senior na MPP for expecting yoma na ankoba sana a surprise them say Ghana for disappoint you esa so moto aba no di ama and this amanoko for the pa since na wo mususu e ma honorable candidate Japan kra be kan na adu say we disappointed esa say zo community kra pa che say wo muku wo mu ma wo mu kra po che say hwe anko o mo disappointed MPP amanoko na enu Ghana for say 2024 there Aganyame ya adumati mu se Mahama befa no one touch. If we say we mpo no ruling party sisu ni mpo no ma fa ne fo omo fa ne lankasa. Just ye dia womani na eno na interview BPM na interview no wo mo twetwen wo Angel FM na ne a wo host program na say wo di mu afofie Captain Smart. Na eno na Reverend Owusu Bempa NHS woni pa na interview no ekoso wo ne Captain Smart intem na interview a wo di tu dwa no ase wo mo kofa election ya akoso ne nkomhya wo no de be tu dwa se be dinse Mahama be fa akonya ndwe san spiritual side no ase ye tu na akonya so de da na eno na papa Reverend Owusu Bempa wo da Asafo Glorious Word Ministry International no de nsem tu dwa se wo musi wa be hye nkomo se papa former president John Dramani Mahama akonya ne de be din se obefa biem na mo adie ba ko pe na papa ye obetumi aye de atene nyoma was spiritual realms
Adeɛ ne sɛ ye papa no sɛ wɔsrɛ bɔne fakyɛ papa wɔne ne nyame ntem na sɛ nyame hu ne mmɔbɔ na sɛ wɔde ne bɔne ɛkyɛ ne deɛ a ɛne ebetumi ayɛ possible sɛ obetumi afa akonya no daakye bi na etiefo moma memfa nsɛm a Reverend Owusu Bempa editu dwa no ɛfa entu dwa pepepepe ɛmfa ensomo Reverend Owusu Bempa advise the former president if or say etiefo mofa enchem or say former president should go to a true and a powerful man of God for a very powerful prayer for forgiveness, and if indeed God forgives him, then he would not be surprised to see Mahama on the presidential seat once again. Therefore, Reverend Owusu Bempa, waka ne nsɛm no, wɔno a so asa de abetu dwa sɛ, sɛ former president betumi edi adeɛ wɔ man mu bie mu a. Na just a spiritual in settlement akɔsɛ sɛ tim dane. Na before ebe dane no, na sɛ papa itu anamoko mu wodifuo bi a wɔno no truly no ɔyɛ odifuo ofiri nyame. Na wɔgyina mu srɛ pata ɛne sɛ sacrifice bi na mo bɛyɛ sɛ tetefoɔ wɔn kumogwan no na wɔn de pata de a na anka wɔbetu saa na mo na pata awo so seed anu ne ho adane nyomani a ene sunsu munyama besesa chese nyame epene pene hu ne mobo de ne bone chane dia na chese obetumi asesi ne hini biem ewo oman Ghana na tiefo wo hye nsem a Reverend Owusu Bempa de betu da enim se ono eba MPP amanyoko a wotachire pa odi ne ministry ni tayechire Ghana for do na nimu no ne nsem a wakafa NDC amanyoko na wasade same nsem se ya betu dwa fa amanyoko ne flag bearer na woda no a na den na wo kafa ho ehu behia so also beja wadwen kire comment section wode amay afi subscribe to my GH every day cause na edwuma de be editum so nsa betumi aka bi no wetumi a kire wa na wa share like epromote channel we ene de Mexico musomfo na me den nsem yi eba sommo na before me de ma no besi kwakọ ye ondwuma ko amuso ya se mama Juliet Ventures oba wo pese wo kitchen wo ye ni card ya bo ma de afọ mama Juliet number na frɛ no na wabegboa ma wanya ne awupa bia wo kitchen ma wo adwuma wo kitchen na aye easy and the ama we deliver 24/7 Afelon master malo within 24 hours obegboa ma wanya urgent money for urgent project rate so dey da for mo kwa ba mo dey Afelon master number na oma wo fie enye the Christmas uhia sika chope bo mo dey to one amo etiefuo medemo ebesi adasne ebesa ehia makwa